Tashobya najangwe mchwembyo mbeji nehenda abazire nteje bwayima y'abana babo okuheza kubingo mu mashomero. Mwaga witu discipline y'abana aho twarimeraho nambero kubanya ngo umwana atakwera bwajerisi batamureta. Wano mambo mwana urechana. Wano mambo mwana unakunda marwa. Wano mambo mwana urarumba maraya. Wano mambo shona herugo. Ojiro muhani akoiza kumyansa kumbira. Tashobya honor koranka chairman wa Family Holdings hati abarukutambuza emirimo y'ishomero lya Trinity Secondary School najangu nubenda kutungura ebyo bwegese na mnonga omushaza erya Kajara. Twagira ngo abantu abantungamo responsibility yo kubahereza ikirabo nk'abantu yitukuga ejo tukikozere kandi standard y'enege no mission yakora kurundi. Abazire borekera amasiko ombwebembeza obusya oburonzi rw'izoba lya nyumwebazyo okutwara ishomereri omisho. Nise kusima kandi nakasente ka school fees akuba tuteraho tukaba kabi. Onka twasima rahanga munonga kushanga ishomero ryitubaru turekera. Ikibiri kitusasa nk'abazire abana bitu batine gukunda. Ani abazire bagenzi bana mpata mu kwaza kwebireni hata mangona tugateka bizire tutahebere bizireki vrene twatanse nabo tugurisha merere dero mwana umurimo w'umwana bitweyo na ntangasanire batanditse ubase kuriza mu misho Gasha kwa na Good Fatuma.